እምበኣር ሕጂ ከዓ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ ብዛዕባ ሕሉፍ እዩ ብዛዕባ ሕሉፍ ኣነ ናብ ትምህርቲ ከይደ ኣለኹ ክትብላ እንትኾንካ ነደኻ ወይ ድማ ኣደኻ ሓቲታካ ኣቦኻ ሓቲቱካ ኣበይ ኣለኻ እንተኢሉካ ኣነ ኣብ ትምህርቲ ኣለኹ ክትብሎ እንከለኻ ከመይ ጌርካ ከም ትብሎ ክንርኢ ኢና ስእልናይ ምክትታል Ik ben naar school gegaan. أنا ناب تمهرتي كيدا مالتي. Ik ben naar school gegaan. ناب النسوات أبجزا خوينهم دويلهم. أبي كيد كان دحري لهم خا سدراخا. Ik ben naar school gegaan تقولوا. ناب سرعة ناب تمهرتي كيدا مالتي. Ik ben naar school gegaan. Dus jij bent naar huis gegaan. ኣብ ስቴሽን ኮይኑ ሰብ ደው ኢሉ ንዓኹም ተሓቲትኩም ናበይ ከይድካ ፅበይካ ዘለኹ እንተኢሉካ ik ben naar huis gegaan ትብሎ ኣነ ንገዛ ከይደ እንዴ ትብሎ ማለት እዩ ik ben naar huis gegaan hij is naar werk gegaan ናበይ ከይዱ ዲያና ናበይ ከይዳ እንዳሕር ኢሉካ ሓደ ሰብ Zij is naar werk gegaan تقولوا ويدما فيلمو نابا خيدو ندحري لكو حدا سب hij is naar werk gegaan ناب سراح خيدو مالتي Zij is naar de winkel gegaan نابي كيدا سوليانا ندحري لكو Zij is naar de winkel gegaan تقولوا ناب دكان كيدا زخونا خد غزي ناب دكان كيدا Zij is naar de winkel gegaan naar de winkel gegaan Wij zijn naar het park gegaan. نحنا كنتعود نابت بارك خيدنا لنا تقول مالتي دك عدكم نغزاكم تماصيوم عديكم كدويلا نابي كدكم زم دك انت لهاكم Wij zijn naar het park gegaan تبلا نابت بارك كنتعود كيدنا لنا مالتي Wij zijn naar het park gegaan. We zijn naar het feest gegaan. فيس مالت تحقوسون معلته ويد ما تكبولي بيرس ديك خون خل فريار داخ خون خل ببعينته مالتي الجنتايو يولو زاينار هيت فيست خخان تبلكي أديخ الدويلان عاونت مالتي نعخي نابي كيد كزاقو علي نابت خستاي دخيتكي نابتي بيرس دي خيتكي ويد ما عليتا لدد دي خيتكي انت لحكي يا مامي ik heb naar het feest gegaan Tulia. Heb je gewoon niet? Dus jullie zijn naar het feest gegaan. Zij zijn naar de market gegaan. Nesatom. Zij zijn naar de market gegaan. ናብ ዱኳን ከይዶም ማለት እዩ ማርኬት ማለት ዓዊ ዱኳን ማለት እዩ ዓዊ dus zij zijn naar de market gegaan ik heb een boek gelezen dus ብዛዕባ lezen መጽና ኣለና ሕጂ ik heb een boek gelezen ኣነ ሓንቲ መጽሓፍ ኣንቢበ ማለት እዩ gelezen ik heb een boek gelezen jij hebt de krant gelezen krant ማለት ጋዜጣ እዩ ያይ ንስኻሲ እቲ ጋዜጣ ኣንቢብካዮ ማለት እዩ Jij hebt de krant gelezen. Ja, ik heb gelezen تقولوا Hij heeft een brief gelezen. ደብዳቤ ኣንቢቡ ማለት እዩ Hij heeft een brief gelezen. ንሱ እታ ደብዳቤ ኣንቢብዋ ማለት ንኽትብል Hij heeft een brief gelezen. Zij heeft een verhalen gelezen. Nissa verhalen tarikh anbiba ማለት እዩ Zij heeft een verhalen gelezen. Dus ሓንቲ ደስ ትብል verhalen እንድሕር አንቢባ Zij heeft een verhalen gelezen ትብል ማለት እዩ Wij hebben samen een boek gelezen.
نحنا بحبار حانت مصحف أنبيبنا مالتي Wij hebben samen een boek gelezen. Jullie hebben een artikel gelezen. Jullie hebben een artikel gelezen. Artikel ማለት ኣብ ጎግል ኣብ ገለ ትረኽቦ ወይ ብኢሜይል ዝመፀካ ፅሑፍ ንእሽተይ ፅሑፍ ኮይኑ ከምዚ ኢሜይል ኮይኑ ግን ካብ ቁሩብ ንውሕ ዝበለ ኣርቲክል ማለት እዩ ወይ ድማ ኣርእስቱ ማለት እዩ Jullie hebben een artikel gelezen. Zij hebben elke dag gelezen. ንሳቶም ሲ ኩሉ ግዜ የንብቡ ማለት እዩ Zij hebben elke dag gelezen. ንሳቶም ኩሉ ግዜ የንብቡ ማለት እዩ Ik heb een brief geschreven. ብዛዕባ schrijven ጋር መፂና ኣለና ሕጂ Ik heb een brief geschreven. Jij hebt een brief geschreven. ንስኻ እውን ሓንቲ brief ወይ ድማ bericht ፅሒፍካ ማለት እዩ Je hebt een bericht geschreven. Je hebt een brief geschreven. Hij heeft een e-mail geschreven. نسو e-mail تحفو مالتي. Hij heeft een e-mail geschreven. Zij heeft een verhalen geschreven. Zij heeft een verhalen geschreven. نسا حدا تاريخ صحيفة مالتي. Wij hebben samen een tekst geschreven. بحبار كوينا حانت نيشتي دبدابة ወይ ድማ ኢሜይል ክትብላ ትኽእል ዝኾነ ፅሒፍና ማለት بحبار Wij hebben samen نحنا بحبار حانت tekst ፅሒፍና geschreven. Jullie hebben een verslag geschreven. ብዛዕባ ሓደ ነገር ክትፅሕፍ ከለኻ ማለት እዩ Jullie hebben een verslag geschreven. Zij hebben een boek geschreven. Zij hebben een boek geschreven. Dus ንሳቶም ሓንቲ boek ሓንቲ መጽሓፍ ጽሒፎም ማለት boek ማለት መጽሓፍ እዩ ሓንቲ መጽሓፍ ጽሒፎም Ik heb water gedronken. ኣነ ማይ ሰትየ ማለት Ik heb water gedronken. Ik dronk water ምሽልና ነርናሓንተበይ ኣብቲ ሓንቲ ማለት እዩ ሕጂ ኸኣኒ Ik heb water gedronken ትብል Ik heb koffie gedronken. ኣነ ኮፊ ሰትየ ማለት እዩ Ik heb koffie gedronken. Jij hebt koffie gedronken. Zij heeft koffie gedronken. Wij hebben koffie gedronken. Jullie hebben koffie gedronken. ትብል ማለት እዩ ዝዋት ንኩሉ ሰብ ክትገልጾ ከለኻ ማለት ንሶም ንሳተን ንሳ ንሱ ንሕና ንስኹም ክትብል ማለት እዩ Dus hij heeft thee gedronken. ንሱ ሻሂ ሰትዩ ማለት እዩ Hij heeft thee gedronken. በቃ ወዲኡ ወይ ሻስ ወዲኡ ወይ gedronken ገርዎ نحن حبيلو مالتي بقى gedronken. Dus zij heeft نسا zij heeft melk gedronken. نسا melk ساتيا مالتي zij heeft melk gedronken. Wij hebben sap gedronken. Wij hebben sap gedronken. نحنا صماق appel ساتينا مالتي Wij hebben sap gedronken. Jullie hebben lemonado gedronken. Jullie hebben lemonado gedronken. Zij hebben thee gedronken. Zij hebben thee gedronken. Ik heb een appel gegeten. Ik heb een appel gegeten. Jij hebt brood gegeten. Nischa bani bali'cha ማለት እዩ Jij hebt brood gegeten. Hij heeft kaas gegeten. ንሱ kaas በሊዑ ማለት እዩ gegeten. Zij heeft een banana gegeten. Banana በሊዓ ማለት እዩ
Zij heeft een banana gegeten. Dus nisa banana بلعها مالتي. Wij hebben soep gegeten. نحنا صبحي بلعناها مالتي. We hebben soep gegeten. Jullie hebben pizza gegeten. Pizza بلعهم مالتي. نسخاتكم pizza بلعهم مالتي. Jullie hebben pizza gegeten. Zij hebben samen gegeten. نساتهم بحبار بلعهم مالتي. Zij hebben samen gegeten. Ik ben naar school gelopen. Je gaat lopen مالتي. Liepen, lopen. Ik ben naar school gelopen. أنا ناب تمرتي بإجري كهده مالتي. gelopen. بقى بإجري خيده. Ik heb naar school gelopen. تقول مالتي. Ik ben naar school gelopen, sorry. Jij bent naar huis gelopen. نسخة ناب جزا خيدكا مالتي. gelopen غيركا. lopen بإجرخا خيدكا مالتي. ببوس هيكونن بترين هيكونن بإجرخا خيدكا. Je hebt naar huis gelopen. Hij is naar het park gelopen. Park met auto. نسو نابت park بإجرو خيدو مالتي. Hij is naar het park gelopen. Hij is naar het park gelopen. Zij is naar de winkel gelopen. Nisa naar dukan keda maleti. Zij is naar de winkel gelopen. Wij zijn naar het station gelopen. Wij zijn naar het station gelopen. نحنا naar station بإجرنا خيدنا مالتي. Jullie zijn naar het café gelopen. Naar het café geitkom, نسخاتكم naar tinda shahi geitkom مالتي. Jullie zijn naar het café gelopen. Zij zijn samen gelopen. نساتهم بحبار بإجرام كيدو مالتي. Zij zijn samen gelopen. Ik heb goed geslapen. أناش بقى صبق دقي سمات. Ik heb goed geslapen تبل نقول حتى سيخا دث لك حديرو طعن تحنرو دقاس. Ik heb goed geslapen تبلهم نتهم صدرها مالتي. لما عنتي فندا خبئك goed geslapen ويك أتبلهم. لومي مرة دس زبل دقي سماتي. Jij hebt lang geslapen. نسخة حدا زبد ما نوح دقي سندحنا بسالة موتيكم. واو jij hebt lang geslapen تبلو. نسخة نوح دقي اسكا مالتي. Jij hebt lang geslapen. Hij heeft diep geslapen. Diep de ma'amiq دقاس مالتي. Hij heeft diep geslapen. Zij heeft rustig geslapen. نسا بقى هدوء إلى دقيسها مالتي. Zij heeft rustig geslapen. Rustig مالت بقى هدأت مالتي. Rustig geslapen. Wij hebben vroeg geslapen. نحنا قلطفنا دقيسنا مالتي. Wij hebben vroeg geslapen. Jullie hebben laat geslapen. نسخاتكم زي دنبيكم دقيسكم مالت. Jullie hebben laat geslapen. Zij hebben samen geslapen. نساتهم samen دقيسهم بحبار دقيسهم مالت. Zij hebben samen geslapen. Ik heb mijn vriend geholpen. نمحازايسي حقي زيها مالتي. Ik heb mijn vriend geholpen. امبار حجي عسرت حتو بدحريت أبزي تصحيفلكم اللهو نعند بقى انت خيلكم بالنيزرلاند غوركم زرداكم ملسو كنغركم كم ببالكم يدحن بعلي زرداكم غنا ملسو يخم انت زي ترديكم كا ولا بتجرينا بحصر زباله صحافوكم دح امبار قطر حده باتهبي فنداخ خخيتن لو ما انتي انتي بليعخا مالتي باتهبي فنداخ خخيتن تاي بليعخا صحافيخا
وترخلته var ben jij gisteren naartoe gegaan? Waar heb jij gisteren naartoe gegaan? ملوس إخم أبتحتي أو كومنت ملوس إخم Number 3 Wie heeft jou geholpen met je huiswerk? من عخا حجيزك مس عيو غزا مالتي من حجيزك أبتناتك عيو غزا مالتي Wie heeft jou geholpen met jouw huiswerk? Wie heeft jou geholpen? Jouw moeder, jouw vader, jouw zus, jouw broer, jouw oma, jouw tante, jouw oom, jouw vader, al. Wie? Wie heeft jou geholpen met je huiswerk? 4 Welke boek heb je deze week gelezen? Welke boek heb je deze week gelezen? Abze somunuzi, week somun ማለት እዩ አይነቲ ቡክ አይነቲ መጽሐፍ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣንቢብካ ማለት እዩ welke boek heb je deze week gelezen 5 heb je alle gegeten በሊዕኹም ዶ heb je al gegeten እንታይ ከበሊዕኹም ጻሓፉ ኢኹም ክንቀጽል ኢና heb je al gegeten قطر 6 Waarom ben jij te laat gekomen? Slementij nezi timirti dongi khamat ikha. Waarom heb je te laat gekomen? Dus slementij dongi khamat ikha. Had je afspraak? Had jij naar de kaffe geweest? Dus waarom ben jij te laat gekomen? Had jij gewerkt? Of wat heb jij gedaan? Waarom ben jij te laat gekomen? 7 Met wie heb jij gesproken? Misman tazararibka narka. Mis moederka, misaddacha, misabbacha, misman tazararibka narka. Met wie heb jij gesproken? مسبخا مسدخا نافع كير لها مس أبوها نافع كاز لها مس حوات كان نافع كام زلها مسمن تزراري وكنركا بتفيها بياي خسبروكا أفتحت صحافيهم إنترستني باك زقرمي شو من تدمع فالك فيلم هبيه خكيكا فالك فيلم فنداخ هبيه خكيكا ناوي ناي فيلمي لما عن تريقهم Welke film heb je vandaag gekeken? Of welke film heb je gekeken? Dus, 9 heb je ooit in Nederland gewoond? Ab Hollandi tnebber nerka decha? Ab Holland is tnobru norkum? Of ab Holland allachum, ab België allachum, ab Duitsland? Of Ethiopië allachen? Zo het knabzi komt zoeken. Awel lachen. Heb je ooit in Nederland gewoond? 10 بقرنا مودعتها wat heb je vandaag geleerd? كابزز مهاركوخا wat heb je vandaag geleerd? لما أنتي انتي تمهيركا كابز أنز مهاركوخا مالتي wat heb je vandaag geleerd? أب تحت بقر صحافي إخم ملوسي إخم مالتي يا نلوم زبالكو هزي أنرا تقيمكم ناي تقيمكم وين أبو أحد ربيلكم صحافي أخم جينا كحجزكم زدلي الله بزح نجار كحجز يد مع عقمي كحجزكم تزي كقولون ده أرمكم نسخم وين تزي كقولون دمان عقم دهبكو ندحجزكو كن كتسألينا أبزي ناتي channel سبسكرايب زي جوركم سبسكرايب جورو أبزي ناتي عجرجر
ዜና ወይ ከምዚ ዝበሃል የለን ኩሉ ነገር ንሰብ ይጠቅም እዩ ዝብሎ ጥራይ ዘምፅእ ንሰብ ርእሱ ዝጎድእ እዩ ከምዚ ዝገብር ዝብሎ ዝኾነ ነገር ኣየምፅእን እየ ታሪክ ትምህርቲ ከምኡ እንዳበልኩ ክቕፅል እየ ደገፍ ማይፈለየኒ ሕጂ ግና ኣብዚ ክገድፈኩም እየ እምበኣር ብፅባሕ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ